ده نهادا سیزده روش بسر اپراسیونا کنترل کرنا موصل درباز دبنو هیا نها هزن پشمرگه و سپای عراقه چندین گوندو باجر و باجروکن دشتانه نوا کنترل کرینه هادی بابشیخ برپرسه نویسینگه ها بابشیخ یا اوله ازدیان دبیجه لوان جهن کنترل کری چکچکا ازدی که داعش او رفاند بنو ده دست داعش دامانه نهاتیه دیتن و چکچکا ازدی نهاتیه رزگار کرن مخابن هاتانوجي يكي جايز دينات يديار كرن اما تقلي تخوت هين القل قائد عمليات نينوا وك عسكر القل هيزن بيشمرقي القل هيزن حشد الشعبي تلفونو دانو استعدن ميتين ام هيفيد كين يعني كي جوجن ما اويد كو هاتين اگر نرفين نجدر بي سوريا ورينا داني قلق باشا بس باورت كم حطان هو امد بي هيفينا روشنبیر و چالاکوان و کسایتین ازدیان داخاز جهزن پشکدار ده کنترول کرنا موصل دکن که کچو جننوان بپارزن او ترساو ایک دکن دمه که موصل غزگار دبیتو چی کچو جننوان لوی درجی نما بن مطرسيا كم مازن دفمر هي براستيجي كو روشنبير وكو روجنموان ازدي كو قلق دبرت هاتني رزقار كرن نهوجي حتى نهوجي يكش ازدي هاتي رزقار كرنا مطرسيا ما او الصبي موسج بيت رزقار كرن ديسانجي ام وكي دركبه خالي موسل داخازیا هر سرکیا ازدیان رزگار کرنا کچو جننوانن لدسته چکدارن داعشه اجبر بان احزاب شنقال ده صراعات الشنقال ده هينا قلقه هكن هم مال ما جهادنا تشكرنو بقريان تشتكي قلق بزحمته قلق مقابر جماعي شنقال ده هينا ونيفيش شنقال يعني كاتو جنيد وان هم قرتينا قلق مال دوالا لده حزیران سال 2014 چکدارن داعش باجار موصل کنترل کرن پشتی کنترل کرن موصل جی لروجا سی آب یا سال 2014 هرش کرن سر شنگالو شیان شنگال کنترل بکن لهرشا چکدارن داعش دا بو سر شنگاله زیادتر جه 5000 ولاتین ازدی هاتن کشتنو زیادتر جه 5000 ولاتین ازدی جی رواندن کوپرانیا وان جنو زاروک بون طایف گران NRT قزاش شیخان